Сәлем дуслар, сұраштыруларын сағындығыз ма? Біз де сағындық қамшыға көріп қайтырға болдық. Бүгін біз Татмедиада эшләүче журналистларға, редакторларға популяр жырларының оригинал һәм кавер версияларын тыңлатачакбыз. Нәрсәдән сойларлар микән? Бу видеода күрерсез. Киттек! Алеся, мин сиңа хәзер популяр жырларның оригиналын һәм каверын кабызам, һәм сиңа алар арасында сойларга кирәк. Әйдә, беренче җыр Салават уфтаныма. Әйдә. Хәзер. Яз көне үтәди, шал шашы күрсәңлә уфтаныма. Берсе булды. Хәзер икенче версиясын. Элвин Грейдер инде. Угадала. Җиткәндер кайсын сөйләсен. Элвин Грей, уфтанма. Ого. Миңа күбрәк ошый. Теге башка сүз була алмый, бары тик Салават. Әлбәттә инде ул Салават абый атыктым. Элвин Грейнең Беренче ул инде классика. Скандальныйрак җыр бу. Лейна. Угадай мелодия гаилен бер. Татарча йөнергә кирәк бу кызга әзрәк. Миләшләрем, сез минем сердәшләр. Шишмә. Миләшләрем, сез минем сердәшләрем. Короче, миңа ике варианты да ошамый. Кайсы күбрәк Ләкин Лейнаның татарча белмәве аркасында мин сайлыйм Алсу Хисамиеваны. җырлар сөйлә. Алсу Хисамин сөйлим, конечно. Лейнаның ничектер современныйрак, матуррак кебек тоела шикелле миңа ошый. Аны белән беренчесе. Әйе, белән. Беренчесе. Алайны. Кайсы беренчесе бу икенчесен күрәк шады. Беренчесе. Әлфис Хыялов булды бу. Шулаймы? Мана Алмаз Хамзин әйбәт җырлый. Һәр башка. Кирип чыгыгыз үзенә. Яраса припевга Кстати, ул язган буган. Килсин, үзеңки әвраттау. Ой, бұл кудряшка. Әйе. Миранов фильм. Миранов, да. Припев. Ну, моның тавышы просто прям ушойның. Баслар да бар, шоу күрә. Кайсын сөйләсен. Бу Әлфис Хыямовны мин балачакта тыңлап үскән идем. Ләкин мин сайлыйм Мирановны. Тавышы. Алексей Ешкәдән сөйләйнчек. Мин бу очракта каверын сөйлим. Әксиям тавышын яратмыйм. Беренчесе. Икенчесе. Кайсы версиясын күрәк шуй. Мирановның версиясын урап кушый. Кемдер ярата инде бу җырларны, мин яратмыйм, например. Бу шәбрәк. Кем җырлый моны? Зарина Вильданова. Да. Кайсы? Зарина Вильданова матуррак. Кайсы версия? Бу бусы артык
ұзын түйіншектер созып жырлаған кебек, шуңа берейін. Біріншісі мында. Қайсы көбірек шығар? Вильданова. Яңа версиясы моторрақ, қызығырақ. Блин. Бұл қай яздырғанға, әлі қай Иракта кебек. Концерттан Ой, бұл бұл Ришат Тұқытылын болды. шулай міне. Әйе. Бұл қазір Сарман Вальсын жырлай. Илхам Шакиров истәлігіне. Қайсы сен қойра ашылы, қайсы версия? Әлбәттә, мында Илхам Шакиров. Бар шулықты бұл. Yok. İlham abinin kımınızıрақ kızық. Сайлай алмайым. Әйде, қайсына істіні көресің? Мұнысы былай тіптіге шиталқы білен шыры керегенде. Енеке бейнеке. Әйде, қайсың? Бір. Илхам абай. Біріншісі. Yok, беренчisi. Демек, мұнда оригинал жыржінде. Рахмет сізге бик зор, шонда сұраштырыбыз тамам. Бергіз беш? Sizga rahmat. Уф, бүгін күнізіне жырлар тұңлы-тұңлы ары біттім. Достар, шуның білен сұраштырылбыз әкірін генә ақырына яқынлашып келе, һәм нәтижеде нәрсе әйтәсе келе. Бүгінгі қатнашчылар 50-ге 50 бөлінді. Яртысы үстінлікні классик вариантқа, екінші яртысы яңа форматқа берділер. Шуның білен бітті. Пока-пока. Әмен кеттім тағын жырлатыңларға. Қимадым ақыры.